Woi, Panas ya Allah. teriak ada wae krokodil weh. Panas yakin demi Allah. Bantu woi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah! Iya, Park Tirtamaya. Astagfirullahaladzim, masih gemeter. Suaranya dahsyat, tangki kayaknya. Iya kayak gempa, lebih gempa dahsyat ledakannya dahsyat pisan sampai geter kabeh. Media semua parah usianya aku sing omah masih gemeter. Oh, ini kayaknya kayak us dibom kayak dibom sampai tindak pun gemeter umah warga kabeh. Sampai ger. Pertamina kebakaran, Pertamina Balongan. Ning Balongan, Pertamina Kecamatan Balongan, Indramayu. Aduh, gemeter. Deg-degan. Sampai pak bedug kayak kanan. Ning Indramayu ang ning Balongan. Bawatan kita gledek kok, harus sampai berdur. Astagfirullahaladzim, gemeter, masih gemeter. Gemeter, berdua sampai kayak kanan, sampai kayak bom. Bakal dijemput yuk. Iya lang itu abang kabeh mau tau lagi pas berdur aku, aduh. Yang Balongan ngaibok, Pertamina Balongan bledug sampai warga kabeh sakorep. Sampai kayak nang gempa, sampai nang gledek, sampai pak bedu. Halo. Jeprot, pada jeprot. Non. Iya, Pertamina kebakaran utian ning dhuwur, Kang. Siapa ya? Oh, kok dikit. Siapa ya? Langsung dah. Degan. Sampai gemeter lembut. Iya, tangki kayaknya yuk sing kebakaran. Makanya sampai abang kabeh langit. Getarannya embus sampai tegang di getarannya. Tegang Indramayu kota kerasa beli ya getarannya ya. Sampai pak bedug. Ning Balongan, Pertamina Balongan kebakaran bedug. Jos, ning kesambi aman beli Jos, tak Jos. Awas Jos, ngungsi Jos, kesambi Jos. Kesambi kagak ngungsi Jos. Dat maning ngemancing TV ke Jos, berita nih Jos. Pertamina ron bledug ron.